Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Hadian ke jing patno jong Martin M Dango na ke NPP hagini hendiat sengi balalet penyeso syaka BJP na ke liang jong kinang yalam ke NPP Southwest Khasi Hills District Unit ilapin skambiang ya ke NPP Ranikor Block haka jing yalang kabalalong hakasnong Rangthong Southwest Khasi Hills District haka balajet yung Nelby T Sangma kumu President uba wording sang diar kumu General Secretary bat kiwi-kiwi kinong kitkam jong ke Women's Wing bat ke NPYF. Hakani kesengi kinong yalam jong ke NPP dakawe kesur kila syem ya karai ban penyang baik yu kortong na Ranikor constituency hakani ke election syayang dorba tau an gejala ke ban salong haka arpnyo terik urempang arjar arpulai. Nalor kata ke jingalang kala terwaru ya kerteng Unelbi T Sangma baja ke kerteng jong uba kit borlang nongrem syaka state election committee jong ke NPP menjit kumki kertong kipan aireng na Ranikor constituency. Pau jing sukmen ke bakrau. Baru nangi ngelatip ya kajing long jingman jong ka parti kajong ihar ne pok Ranikor bat ki babon haka tugas sgi ki ong baki NPP Ranikor mdon syo ten rai haka nika sgi ta kajing sukmen ke bakrau wat ha ipor belengkot ibang isu pentip tang da ka SMS haki WhatsApp group rai katne kinong kesyan jong NPP ki poi dapat pau no kong kajing sungu yu blai bat ya ki pajba jong Ranikor baki lawan ai ya ka nika support nam ta jong ihar nika sgi ya kan nika sgi piliu ing la syem ya ki arteli kirai ka we kalong kumtu kumbang ilayo ya kaban thau thama ya kan nika unit ha kan nika Ranikor block ka jongi hapo ka jingi lam uba NLB T Sangma kum president nang takabaar ka bang syem ya ka rai kan nika sgi kadai halor ba ki paiba nang ne ki ong bang idei bandon u candidate tinggal syem ya ka rai bat ha kan nika rai ki paiba kila terwai ya baro angut ki kerteng kata ya ka kerteng jonga ba kit borlang nong ram bat kumjuru ya ke kerteng jong ba NLB T Sangma tika rai ka bakhado yano nakaliang jong ka parti high command ke jongi kinrai kata ka jing menjur jong pait ba kibayawan ni ka sgi ban ong ba ngin kersyan lada de ya ke kerteng jongane lada de ya ke kerteng jong ba NLB T Sangma te ya ka jing final ya ka kerteng jong wei kerteng kan long shibet jamit hadin bangin poy shilong ngini syong ya ka meeting ka bakerpang batu national president batu national vice president jongi dikata ka outcome ka bami na kaneka meeting jongi mentas